Hindi ka nagarawta. Oh no! Apiya, kalbit ka na kalbit. Sino terorahim dito, Brad? Ni Bak sa kanandres, Brad. Kita man tilaing da. Tamal-malwok man tulod da. Upis na sa bayo ah. Kita tayo man tilaing yaw. Ayos ba? Nagkapartatawa lang. No. Supay Andres. Sapay lang ko makanayong na dama perding appliances ni Madam tanog subli-sublita. Hey, madi mo nga kastaba ak. Joke lang nga dyan, Andres. Tad. Nagsakit ate tiyan ko, Andres. Kita man tilaing yung tatta. Bak, matitikutob ko. Umpay, Andres. Gusto nga pumanang wadagos ni Timsay, napinaan kan yata. Buray siya ka, Andres. Haji mo ilatirik na. Napig sa tikutob ko. Arat tala igit-igit aja, sumulit ating nga tao. Ay, pinaspagta nga ro din na, Andres. Ag-shortcut pa lang yun, Andres. Nagbayag na lang iti magnanay ah. Hindi ka nagarawta. Oh no! Apiya, kalbit ka na kalbit. Sino terorahim dito, Brad? Ni Bak sa kanandres, Brad. Kita man tilaing da. Tamal-malwok man tulod da. Ni, awan da mo tayo. Napanandan. Hoy, Timsay! Tatay kami pa dito likod mo. Takay mo gaya mo. Kung Timsay, tatay pay. Anak. Ada problema mo, Dimsay? Sa baak, hindi makalasat gini. Nagtakalayasaw. Kasi ya, kung ano da sa baling randam eh. Awan Andres, mabuti na talaga di asaw. Aso lang, kabuting upay. Kagawin din. Lakayang ka lang at tarkok. Ano? Paggaraw ka dito, Timsay. Patam! Bak. Andres. Success! Mission accomplished! Ukis sa badan, madik talaga makasulit. Tambak? Papananta, Andres. Kapala di bala, ito kayo saod ka, o tada pa ngayon ayaw din bakit ka. Sige, tanga ro din. Taon. Ay na, manulang sangal daw, nag-anak ako. Akong piti kwarta. Bakit? O, dakan, nalabas mo dyan paramid dan lakay? Kung bakit? No. Apay nga kadom, so nalakay. Kung bakit? Kadwak so na, so napartak nga nalpas. Basta siya ti kadwa na ti Gray, napartak ti trabaho. Napartak trabaho? Napartak uminom ti arak ko nam ah. Ewan kayo bakit? Ay sahod ko. Punta, ito mo na. Nakapayag. Baglang nang tada sideline mo lakay. Oops, baka magkalimutan, dapay utang mo kanyak. Mabalin o nakaanak agtun baak. Di ba nagtungtungan tatataya dyan ba? Sige, basta bayadam awan ti utang kalimutan. Apay ko, agbaybayad kami mo't kinya ma. Way, namok. Agdi lang mit daddo mati tuktukuyek. Bakit? Mabalin na kami katangan ti merienda may. Napanunog kami nagubra kayo. Sige nga Rod, orayin dakitan. Tapa ng pit gumatang merienda yo. Sige pa kayo. Andres, arta ni Emma. Tsaka mo Ano wag kadwata? Ay, win niya. Siguro arji mang kwarto adyo, nagpapapudaw. Apay, makapapu daw no, arji lang kwarto Andres. Kumbak, makapapudaw. Weh!
Kapay si ka Andres, kanayong kamit di kwartuyo ngembardang isit ka mo latamay. Sana ko ma. Ate, tikutis ni Lucano. Yeah, boy. Kapay sa Andres, ang natikutis ko. Kudel ba? Kudel ba? Kudel ba? Tigsa talaga tamam. Puro la kalukwan ti ammom. Pay si Kamaday. Di itsa tay. Oh, agmerinda kayo pa lang. Amok nga nabanog kayo. Aroy. Nagitaman ti kahit ko tigre, pero may tibanog ko eh. Sige, dita kayo pa lang. Tagal abaso. Nice. Ito kaya ng madam niya. Kaso madinatapit pinamerienda. Supay numadi ka dumawat ti danom, madimang tiday. Busy lang siguro sa natatay. Tabdan ni Dimsay. Speaking of dim si Andres, adi ti ararogin na ni Dimsay? Sa palagay ko, adi ba? Adi ti las-lastog na. Ukis ti sabanan. Nusak, napigsa ti apil ko. Isuna, napigsa ti apog na. Makauyaw ka mo. Kadamot tsuran Dimsay ah. Ano itsura na mo't Andres? Karupo pa nang natambor siya ba? Ukis ti sabam kay talaga karkarupan na tatang na aday. Oh, araw ti baso. Ba, lukota mo. Pasensya kayo na. Inugasak pa namin dagiti baso. Nice. No problem, tigre. Bakit? Di ka, tamang yata damdama. Agtal na ka, mapispisang ka dita. Teka sa tabi nagkitam. Mangisambot ka pa lang nga mangyayala. Agana lang nga rodin. Mutaling ka mo lang kaya. Kung kuna lang ba't ah. Hindi na kita eh. Hindi namin ngamom. Sag.